به نام خداوند رنگین کمان. سلام ماه عسلی های عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره این سعادت نصیب بنده و همکارانم شد که مهمان خانه های پرمهر شما باشیم. میهمان عجیبی داریم. یا الله، و عجب میهمانست فکر الیم منم. عزیزم میدونم شما یه چند لحظه بیرون منتظر باش تا بگم بیای. ulan من منتظر زد قلم می آته. خیلی خوش اومدید دوست عزیز، خودتون رو معرفی کنید لطفاً. olar من özümü معرفی ایلیه و آهنگی پخش الیاز. متوجه نمیشم کدوم آهنگو میگید. هر جور میتونی بمون، من با تو سازش میکنم. ببین تو لحظه های احساسی، اون زمانی که بچه‌ها دیدن فضا سنگی شده حتما پخش میکنن اون آهنگو. خیالت راحت. حالا خودتو معرفی کن. روب ساتان. الان یعنی اسمتون میشه؟ روب. فامیلتون چی؟ ساتان. Əlbəttə dədəm qədimlər deyərdi Sataray düzdür. Amma xop şinasnamədə yazılıb Satan. بله چقدر جالب. Calibliği yoxdur. Sən türkəy? نمیتونم حرف بزنم ولی خب ترکی کامل متوجه میشم. اینم همیشه یادت باشه، همه ترکن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. برکنه. رب عزیز میخوام از اون لحظه برامون بگی. تو وارد یه دنیای دیگه شده بودی. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ ey biyo mən təriflərəm, amma fəza betər ağır olacaq. دیو آهنگ آماده لسن لی. عزیزم خیالت راحت، من بهت قول میدم به موقعش پخش میکنیم. حالا تعریف کن. Girdim cəhənnəmə, göz işlədikcə qazanıdı. Sərənkürü çağırdım, bir dənə qoydum qulağın dibindən. Dedim ulan bu nə məvəzidir? Pax idim. Əlbəttə bunlar ki dedim yuxuda görmüşdüm. Vaqiətdə o cür dördü ki, ağa mənim halım əsən yaxşı deyil. خب تا ربجان یه نفسی تازه کنه من از اسپانسر برنامه‌مو بگم. اقساط شاپ، جایی که انواع گوشی، تلویزیون و کنسول‌های بازی رو میتونید به صورت اقساطی تهیه کنید بدون پیش پرداخت. نمیخوام زیاد اذیتت کنم، خیلی از مردم ما داستان تو رو شنیدن و کل ماجرا رو میدونن. ازت میخوام رو به دوربین با مردمت صحبت کنی و اگه پیامی داری بهشون بگی. دوربین تو اونه. Mənim durbinim burada nə meylir? Bir icazə nəmi yer vurmuşuz mənim durbinimə? نه عزیزم اون دوربین مال تو نیست که، منظورم اینه با اون دوربین صحبت کن. Ulan برنامه قطارdı پس پخش eləmirən o آهنگی؟ نه عجله نکن، برنامه تموم نشده. من یه سورپرایز بزرگ دارم برات. امروز یه نفر اینجاست، گذشته تو، کسی که مدت‌ها دنبالت بود ولی تو فکر می‌کردی از مشتریاته. خواهرم تشریف بیارید. Ulan bu ki elə o arvaddı, həmişə gələr boz baxar mənə. Rub da almaz eşmoği. منم مارال. tanımadın? 20 il bundan qabaq. Dənnəni, maral, elə o maral ki məni qoydu getdi. Özüm bilirəm eşqim, məndə günah yoxdur ki. Uşaqların şuuru çatsa da ələn gərək pəxş eləyələr o ahəngi. هر جور میتونی بمون، من با تو سازش میکنم. هر بار میگفتم نرو، این بار خواهش میکنم. Baba dəmin gəl, mən əsən razı deyirdim, əllərini ağrımasın. Eşqim təvəllüdün mübarək. Allah səni mənə çox görməsin. Nökərəm, yaşa, his, dədəm gəldi. Ulan köpeğin qoduğudur, gel oya. Gedələm 5 dəqiqəyə gələm. Kimden oturmuşsun? Ağaç dalında bir kes var. Hayır baba, kim olacaq? Tək tənha oturmuşam. Gene göcələr sen götürmüşsən yaxçılda. Sən canında əl vurmuram göcələrə. Qalan canı. Ay bacılar, qardaşlar, təzə pənir. Gəlin tərpənir, gəlin tərpənir. Axı kimdə bu cür tərpənir? Baba, nəməsi tərpənir? Bir zadı tərpənmir, onun mənzuru taza pənirdir, dili dolanmır düz deyə. Neçə dəfədə kötək yeyib onun üstündə. Göcələr niyə götürən? Nə meylərən göcələri? Səndən sarı darıxanda fəqət bu göcələr aram erir biləmi? Da çox darıxanda da bu cür elərəm. Maral, niyə ağlıran? Diyorum, nə mi olub? Niyə ağlıran? Maral, mən ölüm, nə mi olub axı? Köçürük Tehrana. İçerim arkadaş, benim derdim çok. روب ساتان تا 6 سال بعد از جدایی از مارال به خاطر دلتنگی و افسردگی حجم زیادی از گوجه‌های شهر را منهدم کرد.
بسیاری از پزشکان بیماری او را سندروم گوجه‌های بیقرار تشخیص دادند. در کتاب خاطرات پدر روبساتان این خسارت حجمی بالغ بر 870 کیلوگرم تخمین زده شده است. بعد از اینکه پدر او متحمل ضرر و زیانهای وحشتناک گوجه‌ای و در عین حال از درمان فرزندش ناامید شد، به ناچار پیشنهاد شغل شریف رب فروشی را به او داد. سرانجام روبساتان در 25 سالگی نامی همنام با شغلش برای خود انتخاب کرد و به خاطر تسکین روحش این شغل را ادامه داد. از موارد عجیب زندگی روبساتان این بود که او تا 25 سالگی نامی نداشت و اطرافیان او را با کلمه هشت صدا می زدند.